دوستم خوش آمدی. ایستا احتیاط کن. نه دوستم من خوبم. اینجا بیا تو رو خوش بگیرم. تشکر. من میزنم ایبو تو دستت رو دار. بام 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 بام. خوبم ها؟ بله خوبی. سرت رو بردار دخترم. شفای کامل نیلگون. تشکر. آن مرده که روزی ختمی دانشگاه دیده بودم خودی کمال ایپتچی بوده است. خودم هم حیران که از کجا میشناسم. کاش که با ما همچنین آدمان را بیته داشته باشند. روید خاله عثمان روید. بینید همه ما از راهی دور آمده ایم. خسته شدیم. خیر روید خدا نگهبانت. درست میگویی پسرم. تو را هم در نزد دروازه و پا راست نگاه داشتیم، ولی دیرتر ما برای خبرگیری دلاهیده میاییم. مادر جان. پسرم خوش آمدی پسر جانکم. تشکر مادر جان. سورپریز. شما مادری بی‌مثال هستید. اگر میدونستم صورتگیری‌ها رو دعوت میکرده باید این روز در تاریخ بمانه. ما 40 شب و 40 روز جشن میگیریم. بی‌ملال یگان روز دعوت میکنیم. خواهر جان تو مرا کشتن میخوای؟ خواهر یگانه من عزیزکم، خواهری مهربان یکرش جانم عشقم. خوش آمدی. بیبی جان. نبیره عزیزم. نبیره‌تون رو پزمون شده؟ چنان پزمون شدم که شکر خدا آمدم در همین جای. خدا رو شکر. کی ها رو من میبینم. خوش آمدی پسرم. تشکر زیاد. میخوایی؟ دیر از اسرت. تشکر. به خدا غیبت همسایه ها مرا دلگیر میکند. این کارها چخیل حل میشن. این روزها چطور میگذرن نمیدانم نیلگون. تو امروز چه خیلی که میگذشت باز همونطور میگذرد که 2-3 روز گپ میزند و بعد آروم میشود. اوه گلهای عزیزی من، به شما چی شد؟ خشک شدید کو؟ ایبو تو به اینها آب ندادی؟ آب دادم خاله نیلگون. دیروز 1 سطل آب دادم. نه خود 1 سطل آب دهی. 1 قدح آب کفایه بود. گلهایم را خشک کردی. ببخشید خاله نیلگون. من به خدا اگر تو به کبوترها همین خیلی آب داده باشی سوختیم دوستم. کبوترها رو 1 سمانو در اومده دمگیر. سخت خسته شده ای. نه تا کبوترهایم رو نبینم آرام نمیشم. پسرم گپ رو گوش کن. نه مادر جان باید خبر گیرم. من خوبم خاطر نشوید. پسرم کبوتر پبوترت را مان رو استراحت کن زود. نه تقا من دوستانم رو خبر میگیرم. باوری دارم که آنها نیز مرا سخت پزمان شدند. من همراهش میروم. خاطر نشوید. یک کبوترهایت را من خدایا این دسترخوان رو بینیده. این رو دیده مثل اژدها گرسنه ماندم. دستانتان درد نکند. بیا پسرکم. من خوبم. نشین. یک لحظه من سخنی دارم. آمینه جان شما نیز با ما همراه شوید. مسخره باز. پیش از همه باید گویم که باز در اینجا همراه شما در خانه امون با عائله‌ام بودن بسا راحت بخش است. میدانم دل شما را پاره کردم. روزهای وزینی از سر گذراندید، ولی اکنون آن روزهای بعد در گذشته ماندند. خدا به من برای زیستن باز یک امکانیت دیگر داد و من میخواهم به قدر این امکانیت رسم. یگانه چیزی که میخواهم این است حیات پیشینه همون رو باز با همان مجرا ادامه دهیم. این قدح رو برای بازگشتن به این عالم زیبا به نزد دوستانم و برای عشقم میبردارم. همتون رو دوست میدارم. خدا رو شکر که هستید. دخترم قدحت رو بردار.
ту наменӯшӣ хоҳарҷон? намехоҳам ака. хуб, биёед акнун менишинем. омина барои ту таомҳои бомазза омода намуд. бишин писарам. ман фаҳмидам ки чаро ин майдача ғамгин аст. ҳама ба ман меҳрубонӣ мекунанд. барои ҳамин ғамгин аст. чиҳо мегӯӣ ака? аз чизе хабар надорӣ? тамом. имрӯз хоҳарат дар ҳаяҷон аст. ҳамчунин ин чӣ гуна шӯхӣ буд? худо туро бори дигар ба мо бахшид писарам. модарҷон, чӣ гуфтам? намебинед? ҳамаи шумо гӯё дар мотам нишаста бошед. хостам шӯхӣ кунам, шуморо хандонам, табатон болида гардад. хоҳарҷон, ба ман нигоҳ кун. ҳамааш дар гузашта монд. ман дар ҳамин ҷоям. илтимос, чеҳраатро кушо. ҳеҷ чиз дар гузашта намонд ака. модар, ором. шинед, ман худам ҳал мекунам. хоҳаратро намедонӣ? офарандаи драма дар ин гуна лаҳзаву ҳиссиёти ғайриоддии вуҷудашро фаро мегирад. хулас ҳамааш драма. хоҳарат туро сахт дӯст медорад, медонӣ. бисёр ғам хӯрд, то ҳол ба худ наомадааст. дар ин сину сол ту низ айнан мисли хоҳарат будӣ писарам. оҳ, маро чӣ азобҳо дода будӣ? оминаҷон, метавонӣ таомҳоро биёрӣ? хуб шудааст. метарсам. ба фикрам бори аввал дар зиндагиам тарсу ҳарос пайдо кардам. ягон чизи тарсиданӣ надорад модарҷон. мо акнун ба воя расидаем. шумо танҳо нестед. маҷбур нестед ки ҳамаи мушкилиҳоро дар танҳои худ ҳал кунед. мо ҳастем модар. чичек духтарам, каме табассум кун духтарҷон. ба хотири ман набошад, ҳам ба хотири ака. 20 рӯз пеш дар чӣ аҳвол будем, ба ёд ор? ҳоло дар чӣ аҳволем падар? баробари аз беморхона баромадани акам ҳамаи мушкилҳоямон ҳал шуд. аҳволи мо аз вазъияте ки ака дар беморхона буд наметавонад бадтар бошад. магар медонед ки чанд рӯз боз дугонаҳоям занг мезананду ман ҷавоб намедиҳам. ҳатто ба интернет намедароям. намехоҳам донам ки дар бораи мо чиҳо менависанд. акнун дар мактаб ҳама маро масхара мекунанд. ғайбати одамон аз саломатии ака дида муҳимтар аст. барои ман бошад танҳо саломатии мерд аҳамият дорад. барои ту ҳам бояд чунин бошад. фаҳмидӣ духтарам? инҳо ҳеҷ чиз нахӯрданд. ин қадар хӯрокро беҳуда омода кардӣ. як лаҳза хомӯш бош, як лаҳза. медонӣ вақте ки ту беҳуш будӣ